directamente por the Aruba Entertainment Center. Como escucha en background, lo que está el brass band que está ese ambiente, en parte para atrás, de parte de escenario. En el momento na aquí, nos clapa, mira, promise show que está de Majestic, me dirá me pisa un rato pasar y no se pasa rato para escenario, para que vos también por disfrutar un tiki de lo que está elección de Aruba, su reina de carnaval y también señora carnaval. Just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I believe you. All of the madness has got you going crazy. It's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away, and it's called the Moulin Rouge. Oh, just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once music starts. Oh, yeah. With the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. The worries on your mind, we can leave them all behind. The rhythm of the night, for the rhythm of the night, we can leave them all behind. Look out on the street now, the party's just beginning. The music's playing, a celebration starting under the street lights. Scene is being set, a night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying home. Moulin Rouge is going on. Yeah, tonight it's going. A mí cada viaje con mi tawag espectáculo aquí arriba stage. Y no porque te se menciona es creatividad que gente aquí tiene. By the way, Aruba, danke por bonita reacción que nos recibiendo por lo que está. El rato que arriba está donando na eleição de noite. Assim mesmo, o que para mencionar de criatividade também, Ruben, o rato passado, três candidatos não está para apreciar o que tem color verde com silver, nós tem color orange com ouro e também algo de branco, silver com detalhe de blau. No momento na aqui o cenário color blau e silver está ressalta mais bonito mesmo. A mim tá aqui para Wandri. Take a look di mucha aqui que está acompanhando Bebe Noche, que está Julie. A ver, era decidido de dar um vestir, salir por de radio, power, para vir aqui na ando totalmente transformado em lo que me toca ainda. Va bien, nice outfit. Mas danke, me tá tomando a oportunidade, Ruben, para dar danke na Ronchi, na Trash by Ronchi. Porque um rato pensame, toma Julie, sabe que eu tenho busy, sabe que tem acessório não que eu tenho busy, e poneme tem mang de Martin, que tem songo a take care de meu makeup, mas danke. A tu maneira que o Ronchi está sano, era decidir de poner na blau e a mim também na blau, formando um pareja completo. Destino. Combinação. The beauty and the beast. Wow, verdaderamente algo especial. Danke un día más y aceptar el rato aquí por sobre televidente. No porque da más con agua. Si es verdad, nos digo pisar por danke y de Jaluna. Pero no te vayas que te quiten. Abo me tengo llega. Abo tengo llega ahora que simplemente a sneak preview y lo que está elección de reina de carnaval. Así mesmo, só dá um tique de sabor de lo que está sucedendo aqui na, e invitação de cada na abo, para agora que para na casa, para ir para caminda,
just drop in y doon un sostén abot namin ng Aruba sa Carnaval. Vamos contigo lo que está tomando lugar en el escenario. Nos estamos back para pisar por noche. Going crazy because it's carnival. We came up with a new style, you can put a normal. You jam me with your towel, you tight around she waist, and if you're feeling happy, one smile on your face. And everybody jamming in the towel going back and front. See them Juve morning with the towel going back and front. Your daddy and your mommy, everybody jamming back and front. Aruba jamming back and front. People jumping back and front. See them shouting back and front. Night and day. Público presente. Llegar con nosotros pasó noche sumamente agradable. Via Scavi, los patrocinadores oficiales de noche. Masha Danki. Danki, pasó feliz noche. ¿Cómo está? Mi que guapo de carnaval popular de Pomán. Mis amigos, mi tico está afilando de un emblema de polar. ¿Tiene problema? Polar. Turgamina. Si no gusta esa, aquí estamos hechos. Yo le invito a que es un placer y para entrar como ave. Danke de aceptar la invitación. Y va bien, sobre. Invito a que en combinación está perfecto. Me está consultando mi teléfono y el reacción está positivo. Danke Roberto, è un piacere e un onore per banda tipo quello che sta programazione di oggi. Yana, e pueblo di Aruba, danke per l'accettazione, mi queda pendiente per qualche critica constructiva. Ya, no está en otra oportunidad. La televidente que está visitándonos arriba antena, que está arriba canal 8. Sorry. Nada vamos a llamar que nos está sonando Team Cable. Anda visitando la elección vía el canal 8 que está ATV. Sorry. Digo bye. Y eso de noche. Nos compromiso con ATV acá por original. Acá estamos Santangi. Pasó un buen, feliz, happy weekend. No lo olvidamos. Miami Inda. Juve parte para arriba. 7 panda. Mañana noche, Leiden Parade. Ando ya domingo. La parada en San Nicolás. Y mucha, y qué momento. Buenas noches. I love you. Y Turcos Bomb.